kugira ngo baza bamenya umuco wacu kandi muri uwo muco harimo n'ururimi. Kubw'iyo mpamvu biba byiza ko abana bacu biga umuco abasaza bakawubigisha. Hanyuma ijambo ryacu ni irijanye n'ibitire n'ubundi rigabuye mu ijambo rimwe ariko riri mu magambo ane. Umutwe waryo ni akarengane k'abanyamurenge. Ijambo rya mbere rero kugira ngo bije kumvikana turatanga mpore dushimire n'abayobozi. Ijambo rya kabiri turavuga ku karengane k'abanyamurenge ari mu Gatumba ndetse n'ahandi murenge n'ahandi abanyamurenge bose bagiye barengana, nabyo turabivuga. Ijambo rya gatatu turashimira indwara zagaragaje kwivura muri ako karengane. Ijambo rya kane rero turatanga ihumure kandi dukomeza no gutanga inama ku bw'umurongo mwiza abacu bagaragaje gukora. Turaza gusoza turaba twicaye. Ibyo byose tuvuze rero nibyo tuvuga ariko biri mu magambo maremare. Kubw'umwanya wenda nitubona byabaye byinshi turaza kubihina ariko rero mu icyo dushaka kuvuga. Ariko kandi nibo batubwiye ngo tuze n'ubundi gutuza ni bwiza ariko kandi ntiduheranwe n'agahinda ngo twuzure intimba tuze guhumeka n'ubundi tumenye kuko ibyago twagiye duhura nabyo ahari bizarangira. Ijambo ryacu rero dutangiye dutanga mpore. Ni mpore iravuga ngo mwarakoze kwihanganira ingorane ubundi zikidutwaye kungungira ingoma zimaze guhindura imirishyo. Ingobotsi zateye ingona kuba ingorwa, ingobotsi zateye ingona kuba ingorwa, ingoke zimaze kugoyora. Naho bakoranye ingoga bagiye guhabwa ingororano. Ako ni akapore. Hano ho gushima rero haravuga ngo dushimiye ubuyobozi bwa Mutualite buhagarariye imitwe n'imitari kubyo kubungabunga imikorere n'imitekerereze y'abanyamurenge muri rusange. Tubashimiye ku gikorwa cyiza batekereje kugira ngo twibuke abacu bazize ubusa mu Gatumba. Bayobozi beza rero tubaye tubashimiye kandi turabashigikiye cyane. Ni natwe twabishiriyeho ibyo twabatoye mwabikoze neza, Imana izabahumurije. Tugiye rero kuvuga ibyabaye mu Gatumba. Tugeze rero ku akarengane k'abanyamurenge mu Gatumba ndetse n'Umurenge. Amakuru y'imvamo nuko impunzi zikika iy'impinja zazize imbaranga. Igitero cyagejeje mu gitondo igitero cyagejeje mu gitondo ngo hatagira usigara kitamugejeje mu gituba. Igitangaje nuko twabuze gitabara. Mu Gatumba habaye ubwicanyi ndengakamere. Habana kamera isigaye itinya kubigarura kubera biteye agahinda kubona agahinja kazira, kubona agahinja kicishwa gahiri. Umubare munini warishwe, niyo mpamvu umubabaro waze gushira. Bamwe barashinjwe abandi barashingagurirwa. Ibyo byose birababaje. Agato Rwasa wari uyoboye urwango n'ubu nta uramubona urwaho, nta uramunyora n'urwaho. Rero turasaba ubutabera kutubonera ubutabazi abakoze jenoside n'ingengabitekerezo bagashirwa muri gereza naho gehinomu yo ntirakereza. Akarengane k'Umurenge
imurenge umuriro wahereye mu Rurambo urarenga mu Rurenge. Umurindi w'umurimbuzi ni wari wakuye umuntu wese ku murima, akoze amarorerwa, bakoze amarorerwa bagaca inkamabere, sabo kuvugwa mu marenga ni mu mazina, kuko turi mu marira y'ibyo badukoreye. Abo ni ba Mayina bambaye babo, abo nibo baje bahuguma nk'ibihunyira batunyaga nk'ibihumbi. Ayo si amakuru y'ibihuha ibihugu byose birabizi, murabizi kuko turi impunzi turabukugenda. Tugiye gushimira rero abagerageje kwikura muri aka karengane. Turashimira General Michel, turamushimira yakoze ibishoboka, yanga ko abantu batega amajosi ngo bashinjwe kuko bishakiye, ashinga mashini. Umushiriri w'amashirigane yiwe niwo wamaze umushiha, umushinga wo gutwita ubushitsi bazawugira umwisho. Turamushimira rero niwe wasize yubatse izindi dubu, ubu rimaze kuzamuka nk'idolari, ubu rugeze i Doha. Ni naryo ryatsinze aduyi, ubu rigiye gushinga iduka rizokorana n'iryi Dubayi kwa Dudu. Gatatu, turashimira rero ubwitange bwiwe si amarangamutima, amaraso yiwe niyo yogeje isamarira, amaraso yiwe niyo yogeje isamarari, nubwo byadusize mu marira, ariko Mayina malariya byararangiye. Umubiri wiwe niwe wagiye mu gituro, ariko igitekerezo gitave kandi kizitsinda igitego. Haba n'igitega bamaze guhinda igitengo. Uwa kabiri rero Sematama, umugabo uzugenda amatambi, wanze ko amatungo ahera mu mateka, n'ubu bari mu gutanga amatangazo Tanganyika ngo bakunda. Nuba mu gutanga amatangazo ari mu Matanganyika ngo bakunda amata n'amateke bamusange. Ngiyi intare batinya izitabara bakayitegesha amata n'amatabaza bakayisasira amata. Ngiyi intwari yitangiye ubwoko itagira ubwoba, yanze ko ubworozi buzogenda bworera. Hanyuma rero tuze kuvuga umurongo ukomerezaho wo kwikura mu karengane n'ubundi. Hano haravuga ngo dukomeze kwikura mu karengane, dukomerezeho tuve mu nkuru, tubatere inkunga, dutore inkoni, duhagarare nk'inkotanyi, twikureho inkota. Mukomere izi ngozi z'ibibi zaduteye inkovu zitwika inkongoro, ziri hafi kuvuza inkonono. Tuve kuri Twitter, dushigikire twirwaneho, tuyishimire kuko itari kwitwika. Tuve mu macakubiri dufata amacumu, turwanye abadukuye mu macumbi bakaducira nk'amacebe. Ihumure, muhumure imuhira ko arahumeka neza, hasigaye igihe gito tugataha. Igitero ntikizasubira kurenga mu gitembe, mutahe muje gushira umurari mu gitembe. Abakunda igitoryi muteke icanyuma, tuzamuke mu gitoga tuje kuragira igitoki, kandi no kwa Gitongo ntibazasubira kutwaka igitoro. Reka mbabwire ko butakira ubwire burarangiye, hagiye kuza ubwami bwiza bw'ubwigenge, buzadukuraho ubwandu bw'ubwagarwa buzabubuze nka bw'ubwatsi. Abakecuru mutahe muje guhinga amacukiro, amacunga ararangiye, mugiye kuzoza wirirwa mu amacunga.
akanyuma ko gusoza. Akanyuma ko gusoza karavuga ngo tuzongera tuzare, dukikire duheke tutakibona duhekura, tuzahinga dusarure tutakitumva urusaku rw'urusasu, tuzarya imyaka yacu tutayisangira n'imyaku, ibironda tuzabivugira mu biraro twinikije ibiraro. Nico gihe tuzakora ibirori tutakibona ibiro. Murakoze, murakarama, mugize neza kudutega amatwi. Imana ibahe umugisha.